Oh yes, Shabik situ kana mwilo eli waitu kana mwithu kese witu umundi ni muthenya museo ula mweyai watu nenga twithe vamwe nenyu katika kilungu mwendete pyu kilungu kitawa EKAI TUNEENE na ni mutapasia EKAI TUNEENE ithaa yetete kwenyu kwisila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na umundi katika studios tuenda mweni nina mutapisia na mwya bano ribotu mwetea andu ala mwendete pyu andu make it to me mbaitu hallelujah. We jamaa mwone hithi we complain ukulia mbona sasa on the show isu ya kuweta o andu aini ma gospel na mwya ikwitha ma secular me uko atikana lakini okwa mitokene tukwitha tuoma manda so umundi Shabik weitu kana mwilo eli witu kana mwithu kese witu nienda ukukwata weni katika studios kana katika kilungu mwendete pyu kilungu namwe akita wa EKAI TUNEENE na ninye nitha ndeleva wa kilungu nita wa Robert Mwe aka kalaka mwana ko kambani aka newe Shabik umwe aitonenga masieto maingi lakini mondeno maito na ngai ni museo mabinda onde na mabinda onde ngai ni museo omunde katika studios nina mwini mwendete by the way edita umwini ambathi nseo edita umwini awathi mbathi mwathi maamu no na okwa mitokene ngwitha ngumunenga kamwanya ikenda wise kwithia ni mwamu manya kiunthini nundu ona kwa nino tanu nundu umuthi ni ngumumanya by the way tukoma nao kundu nake lakini ndiesa kwitha ni mumanyite ko umuthi ni anatwikalani naku Shabik witu kenda wise kwithia ni twamanya mweni waitu wa umuthi Shabik witu etha nindi ukomana na itu muthenya wa mbe tafadhali make sure ni wa subscribe dhiba ya katika YouTube channel Twitter wa EKAI TUNEENE katika Instagram wetu withia bau EKAI TUNEENE katika Facebook wetu withia ku EKAI TUNEENE na kwa no withia ombatia katika social media handles yakwa nita wa Robert Mwe wathi TikTok numbithia Facebook numbithia Instagram numbithia kila bandu mbaitu witha utukwatia bau live and clear kana live and direct so umundi mweni ula tuinake amwinete wathi na kwenda guza by the way wathi ni wao mbathimanesa so karibuni sana ni anamo ikalende ikenda wise kwithia ni twamanya mweni waitu wa umundi yes mweni waitu karibu sana sana katika studio sito cia EKAI TUNEENE mwaitu kwendete muno nashukuru sana wathi banduke wa wimwende nathi banduke wa wimwende lakini bandi wani special vano mwa bawi special muno nundu Mashabik maitu methi to maikukulia na yu timu bya nundu wa kuosa kamwanya uma create ya time ikenda wise kwithia mwani watu tembelea karibu sana ndombe makethia muno Mashabik yu ai Mashabik ma EKAI TUNEENE na mukethia muno pyu na ngimwe kana bai po bailite ngo sakabila ka kwika lendi bana tunenanie tumanane ende tuiwa ni amoyo na niwe moyo ndu iwa na wa moyo kila mundu wewe ya ndu we kala ndibu asia wethu kesia no moyo waku wa mwanya no mana mundu membi kano safari ya mundu tamemana maisha ma mundu tamana na membi ona tiwe with ausilite maisha mena bina muno with kwangi mesile chao lakini kondo abina ngainga ya tutethia kondo unita wa Josephine Ngangi kana DNA Josephine Ngangi nyeni mwesi Josephine DNA no kwetha utavia DNA chao zero ya DNA umia banundu nyene ewa kuya saila andu mauthi mwanza kame seto eto anza kame kana inza kame iwezi kuwe kwitu we kuwe kwitu eto tumeta anza kame lakini ni wandu wangi mometa nza kame lakini sio nde sio sawa onde no kikamba tiwo ndio ya mwana so mundu kwitwa Josephine ni ndo tabia Mashabik ma EKAI TUNEENE kana Mashabik ma ile kwitha mokwaje katika social media ikenda wise kwithemio kwatia ku otwende ile kwitha katika YouTube ya kwa Amanda Josephine DNA Josephine Ngangi asimonde masito mako nimekutwa ndini wa YouTube ya kwa na wabika pia noto na subscribe ni kalaka tukandike tuna red subscribe make sure ni wabini yani kanaze kuta chonde kila wiki abuno tonochona Facebook ni Josephine Ngangi TikTok Josephine Ngangi unakuwa TikTok Mashabik ma TikTok tuko mane kila bonde Josephine Ngangi Josephine DNA yes wow karibu sana Josephine karibu sana Josephine ewa we mundu wa kitumi kuno studio situ so kwa mituki nitikwenda kuikale Mashabik muno ala ututabia Josephine DNA no
Josephine DNA ni madam ni kiveti okinini na asieto bandu beta wa sombe ni kitwist file njita wa kawala kuni bone siaitwe ngaye wa bau ngasome wa bau ende baadaye tunaweza Nairobi ambao tukethesia mashabiki maitu ma Kitui omunthe mwi represented ona kwa imwe ni tha wa Kitui yes ndo ma Kitui mashabiki ma Kitui na mukethia bano EKAI TUNEENE tiwo na mukethia karibuni sana yes karibuni sana ona kwa ni ndo mukethia inge ya Keli karibuni sana ndo ma Kitui andu ma Masaku andu ma Makueni Kenya yonthe mwiyathoki kabisa so mundu kwitwa Josephine yes wasia wa baya Kitui baya sombe maisha maili ata maisha maela wese Kitui kwitha komu ni kumumbe kuiwanga kutaiku na karibu mwaka na nusu kuteua hiyo kutakuja kwina thina mwingi pyo na sua nivyo yo ndo ko mukwa hivyo yu Kitui sombe ikango kuni saito bandu beta kawala sombe kwa mutumia mweta wa Tito Wanzau Tito Wanzau ni wiskanie kawala wabikabu akulia ni mutumia wenguma kuni bone siaito ta mwana wa mbe ninye first born my first born monde nido tu nena sisi ndio kusema yeah so kuni bone siaitwe ngaye wa bau na iwe moko ni mevinya masusu wakwa ulo siete thakwa ni wa wande iye na maisha maela isi muno na iwe na thina mwingi kuthina kuthi skulu na ninendera ngatonyo meiwa nyendumbite ngandi cia wamba wita wamba ngatumba ngomia kila kitu tugendi ngaya na ngawita muthenya na ngakoma kwa thani maisha mebina nina bitiye mita maisha mebina na nyenisi maisha mebina ni chao na thina etha kuyandu mathina ni umwe katika la mathini nenda nekia uniform ikatembuka ikekwa kilaka lakini ngai skulu ningasome na saa hizo wiza ida siniongwela ila nsio pio katika kamusi witu lakini kitu kilaka ni ndembuku lakini ngiti skulu kiatu chakwa chambe neke raba neterete KCPE onekiye nenje noiwa ni susu raba choose kino raba choose at least yuze kwenda mwikalo mutiani tineka lilo ni bwa ukilata ani nilawe kala life ukethia ukatembea kilata ni chomie nundu wa muthanga waku na sua yaku itu ni pio muno ukesa kwithia mundu na brown ni weiye nundu wa sua ni pio muno na wenda witha yumira school embidi wambo thi webitha ku mitine sua nundu no bia mao so thi wikira wikina la gute kana no yepokesa kwithia sua ni muthanga sindu kubibia kuna yetu bandu babu au na maisha maela isi muno na alameze kwa wanususu ni life mwethe ayingu muno na iwe nusu wakwa na maisha memo muno ndo niwe susu no susu sangi no mubu wangu isipokuwa susu wakwa imukali jambo ringret imukali muno no andandika but kukosa musei wa mundu mukaiza either that is nya mundu ethe aye bata muno ndini wa life ya mundu so nya kwa tiku kwa we wakwete aithayo but nondo ila situation cia musie mokaweza kuthani mambo separate nethakwa na niko ndo andie siweza kuthai embitini tuwe na susu newe ni susu kita maizo pika makasi okanya no take time nondo nokie okay nambo na pole nambo kutungeti na banini ayusu ngaliko ya au kana ngaliko ya susu ngaliko ya lo sete thakwa okay ya ni wa one day na yu waiweka kana mwaina okay na nyoka twaina twasetwa sister akwa lakini asokuda yula mama mokie thani mamba kubitukana na dad we ambothi na kana kala kangi waina ko twaye that time so nyina atua moko ni masusu akwa lakini wathi na kukangi yeah wow susu ethayo susu akwa ethayo baka ambao mukethia ambao mutinea susu ni mukethia muno pio we vaye kawala wande yina thina mwingi muno anzomi thina mwingi muno akuthukuma ibalua athukuma ibalua athia kamivia school fee nikana isome wow eta mukethia pio eta wa mweke wanzao susu ituko kwa kumanza tuko kwa kumanza ikenda ise kwithe itwo kana kasukale tuna mundu kwitwa Josephine so na you kuma standard kuma nursery yeah mpaka
class 8 ndweke kiatu ndieke kiatu na ni class 8 nguma ni nursery ndiama nenya kuri sinya kwa ethi na imunini auntie ni munini ni like 4 years 4 years so ni imunini yuweza kwenda isula inyako na akita kukita kumimana kwa umbali kana na asisi afisa wake lakini yuko la kumona ni ukisa kutanusi na yo munini 4 years kana katiti muno so you know kyo mumana ni class 8 ni class 8 nona isi yu haya pana ningudio manda kula mamwe ntie we class ni class 8 na tetete KCPE nona ntie kumanda inyakwa miaka sio onde miaka sio nyakwa na twetu kamana tukapitokana ndia mwezi ndia mwezi so you ni class 8 nona isi ni thio manda inyakwa kula wina thio kulelia brother ke yu ango wakwa that is you akwa mama na inamuya nanga thie kula mamwe thia wanundu pe kula waendete kuthukuma so you know wamba wosio kathangu tu ane ngoma kwa bandike ondo na lo the direction ondo na lo na balangu thio mwithia msaisu webithite kwibitha kana susu ni wesi bala we susu na itha ko tate mwa thukuma Nairobi so ndiye na kendie ni matapia nundu na matapia wisi mombata nundu ne yawa ni kale kwisome nyina asia nenda umanda inyakwa kula waendie na endete na kasista kako kala twate ani yako so ila na endie you 19 ni kwete kathangu kuna kwoko na thiungi sisi ne ngi ukitha nyuma yuna ni solelwe ngewa wabika pana ukulika pala kala katikite bana wabika kulia pala pandete bana usaisu wendete amau kana wendete na yunendete amau na ni bandu basabyo nundu no mete musisa ile sia kwacha na nendie kubika kusa kenda sia paita waka muyo ndikolwa kasiko kupala yunendie de la mam ni kwasa pio no yu ma kwitu no kathi ukali bandu yu ta ulikite ngali ni bandu pasa pio wele kwithe oyiva ta 500 mbali nune ndiye ni saisu yune nikitira kuthina atina abika soko isu pala na abika ngunga mange kulya nenda pala pala wendete bana na bo ngonelelwa ngiba thina pala pala osu tundu ekwasya isiro onzi wa pala wendo asia ingwate pala pala sia ngali ndi alika ile sia mukato sia ukambani nenda ile na pala pala ngithina abika soko ile ngingi kulile pala bangi ondu ni sole ilinango baka na dio kitenyakwa na ila na abika soko ni sio taka muyo kuni bo nyakwa wethi wa kwetela before ubike soko ni sui wuma msisaile na watembea masasu onde ningo understand even desu bado esu edao ebyo kwa kupipyo wae mbesa sio aleluni numya bayu na nisi numya musini bithite susu ndesi nino ese nyina ningine mutavya ni mwana ngembesa niva na mutavya ndenenga mwana susu ni wamba tapyo akambia ndukathi kukwinya kusoma ndukathi kukwinya wathi kundu esio kakuno na ino ndo nyina ibata na kwikala ku kwisusu nye ngulea nguliothi lakini kwa kindu kini cha nsumbwa muno pyu ndo ningua na ileta kuona musei wakwa ngwa nele kunya ndo ndagwa bisike kani ne wai wakwa thi kwa sawa nya kwa ithayu na ni woka palosi yetu ni ba kupinda bukwito ni woka lakini woka wesa withia twikuona na ngikito thinge bithwa amanyika ni ukie na kuithio bithwa ini ni ba kupipyo ngi bithwa pyo kana ngi bithwa pyo make sure ndina mana mpaka nyakwa ayo kange bithwa na kendi si ndoka mbonda ndamanda nyendia mana ni chau cha ina thina ntie lesen chau cha inde vinda thiu lakini ngaiwe no musio na bitili thina wai mwingi no nekala ndinga ya muno ngazi toka bakithinya kwa kitio kwanga muthika akathi kwa that is uketha no ngona kabule kake yinya kwa thayu na ntimuona so maisha maina bina muno pio you wathi na you ona iwa kulilikana ndadilikana ila nentie kwithinya ila na bike sokoni esiu pale nya itha nya kwa thukuma lakini na bike sokoni kwa bahati nziona mwithi apu soko na you wase kutabe hoteli no ni hoteli ba yandu menyo chei na chei no ngi andu menyo yani undu uduka sokoni ko na mahoteli lakini wango yako yambia enda hoteli wewe ba SAD ana nipo pa ipasanga na ali odiono baba kubi kumi kunende nipo nya kwa woi yula 19 abika kuna unga manethi betikalipo thanda to sinywa chei na makethia matinda taneza na miai ni manda madam mwe kibetike muketa wa mwikali wa Tito inya kweta yusaisu niona nye you katika imagination sia kwa you niona nundu wote mbya masasu munde niona waya kitoki yuna ina kito ndu imagine yondo na ilia hadi na ina kito na yani na ina kiko kila kitune iwe sikia kwa kitu kila kitune iwe sineke ya tu nitilika angile
Jadwa nenda suni sia tikangile sia like the slippers. Nilikangile kimwe kwita kwako. Ngwela nikite do imagine. Yani wanzi si unondo na ibetisa sia ambia na mwana umete ba ambia munenge kibwa mbonywa. Ibetisu mwene sio siasimu. Mangule umete ba habela umete mangulia. Woka na mau hati we manda o na ambia ni manda kibetikito amwikali watito. Nondo na iwana wakulia pu no konene lo bala with yao yani. Ibetisu siambiwa siasewa mbone okay. Sabera mbone. Ona kwa mbambe kunda kibwa mbo kunda kibwa. Shabik sito omunde twina Madam Josephine DNA nieve na wathi wake muno ni wendete by the way witawa Utivo. Utivo wathi baya katika YouTube channel ya mundu kwitwa Josephine DNA wimwithia baya ena mbathi mbingi muno na umundi amwiye kubingwa ngoya yake kenda wisi kwithia ni mwamumana kiundini. So shabiki yetu tafadhali edha wikite kuungama ikalande nondo umundi babe nangewa. So twende na mundu kwitwa Josephine DNA na Josephine DNA amwe mwadhiba ya katika YouTube channel ni mumukwati amwadhi katika social media accounts Instagram, Facebook, TikTok ni mumukwati wala tafadhali tuibaye kendo ise kwithia nitwati ya mundu kwitwa Josephine DNA. No search Josephine DNA kana wa search Josephine Ngangi. Na kwa mwendo matia nita wa Robert Mwet. Tio mwise. So, yeah. Ni Robert Mwea. Kana ndi Robert? Mwe. Mwe Robert Mwe. Nisio. Ya kuya kuitukua kitui. Kitui kanda. Kitui. Anua kitui ala mbembese tafadhali. Comment section wa hiki ndo isekithi ya tukunita maundu onesa. So, you ibetisu iwasia wenda iwase tabia mundu lo manda. You undula wewe senyo you katika ibetisu si thandato inya kwa ebo. Niwo mwana akulasia. Niwo mwana akulasia kwa mwikali. Okay. Naona mama ekalansia isi. Whether unandane na kindu. Onando yani mwenu niwaambia kulilikana but kwa umbali sana. Nuni wisi anjite nina 4 years lakini wake nwe mwitu munene. Mwitu munene mukamba asya mwitu wina nondo. Mwitu munene. Kwa uyu kwake waza kuza kindu kiu. Onaiwa kulilikana. Ndo nilikana kabisa. Mbake la nesie kuelesia. Ibe tisi ndia nongulisia ngulia ina kwani kwa muti nyata. Ni nyakwa nye ni mande nyakwa. Indi kwa iwe kalakana kake wazi ya wati kundu watwa itwe. Na mia ininye. No niye kibetitio kila katika ticha kwa takuwa ambu. Nuwina nesi. Indi kwa wevya owe. Nishua mbadu. Bakwetela. Be shabiki wetu wano ukuwasia ndeo kukwache nesa. Ala udhenge yangia kama ikunundu. Tuenda ukukwache mwa ilaitwa loud and clear. Loud and clear ikenda wize kwithia kunite maundu onesa. Tafadhali ni saidie sani. Saidie kidogo. So mundu kuitwa Josephine. Musihi wakuni woka na bau oyigwesto oyigmukulia masitwasu ukulia yani nawe react hata niwe sina kitaka kuona hata elemete ndanena katika ibetino usunyate na nutelemete na ndio unena we angini mumongulia maukulu niwe semesani we nundu loko kulwe katikati wo ani mose nga uno kukuja nu so ibeti kwetu angulia ni anti akuka ngemea ni nyakwa ni mande nyakwa mengule nyakwa ngemea membe anu siku no twina mwikalieli pe mwikali wa mwendwa na pe mwikali wa tito wewe manda wewe ngemea mwikali wa tito inoone kimoche sie kwaje ndiko aka kalakana kake wasia watie kundu atwa itwe ino noni amo kana akwata kuwa wow shabik maito tolo dunene mutavisie omunde twina
madam witwa Josephine DNA. Josephine DNA aende no tunenga story yake sad story ulondwa waumie ko athi umanza nyinya wake musei after mutia for miaka mbingi muno amutie 4 years na iwamuthi umomanda. So tafadhali shabiki yetu ongee lilikani wa nini either ndo subscribe ita account ya mundu kuitwa Josephine thi katika YouTube channel nina mutepsi na mwethe only support tutonyo support aini maitu mukambani mbaitu onati mbesa no thibaya katika YouTube channel yake ukasubscribe mbaitu kusubscribe ni free bekindu wetilwa bekindu weva usubscribe tu iwenda ikenda wise kwithia ni twa support kana ni tuonania support yitu kula kwe aini maitu maukambani. Tafadhali twike no tuende na mundu kwitwa Josephine. So Josephine alafu kuma bo twendi ata yukuma bu itina wenya kwa okilaya nona sempati kandukani bu tedi nosu na kona mbia kuya yusaisi wa notiziwe isenda kama sivi na mukambasi yao nebye kabisa ndakame yakwa yambone osino enyaku onebya ndiye namona lakini newiye neza wonu enyaku nundu mundu otitena for wina 4 years noko mukitani mundu nina ku myaka 10 kabisa lakini niwe kindu kimbendi kowe nikita unanzi yetu atelemete so nyina akona kwata kuambu so you see you yaisi nema sokonima kozwaki keka yune binda teno membi da moki mukosa nini habari to the talk huko so ya ikindu chaina wo mwingi na bina mwingi mwana kukomana na musei wake tina wa myaka siombe so yu baadaye andu muswa twa nengo pole na twewa mwikajali ngaye no mibango yake so wosa mwana na mwithi bituma gwile twali bala wethi awa isaisu nadiona tiani lingi akuyata bundu akuyi yunwesi no kula tu pole okula kukumbatia mwana na kwani sinenela bitterness uketha kwitha ni kulia i mamu andieki mamu no wibata nakwa na iwangi mena muno isaisu niona after you nika kuimagine you katika scene sio onde nundu wababikie sasa nata sakenda kumasaile you niona tu almost saa 10 nomo wendete zaiwo negwite ye mundu neso yake ndo nza oketha ngakitaliwa mundu noya tandengete naina za mpingi muno waoni yikwanza yitu akomana nake apto amina kuya nini twakumbatiana yunambio mandu akindu namboya kobe undunginika konda thedile pio na mandu ali namboya na anywa kivuni kana yitu libala webya wawo yani kuma boyi mwali twathi yone kama nyosu wakomiku yuna akomie kuwebya wawo na kezoso so yine wetinotiwe wanu wetendienda mo tutukune kuna simu ngasi yaini labda susuwe pala onie kwa tukasi abikasa mwana ndiye kwa iwe unakoliwa kwa nakulia matwa wau ketui matwa wau ukamukokethia mwitu ndevo wewe ndiye this school na ondu wa this school uyu lakini twabingite so imabingite school twabingite so you ndisi aswani yata yona nundu nanezo kantia mukutia kila waswani ndiye ndaomana na kuvoa ye nangu na mwiye nendio na nyakwa na yu mama esi okwala wata asioka ekata we esi okwala wata akunenga manyo sioke ko hengi kwa ina bina kuma bo yu kwa ina bina kuma bo kusioka nondo nwesi ndani kale nake ku enda twikale ku na wese kwitha ina kwa nona lito sioka na kuno kwenda kwikala so alafu iwe si already na register mutiani na lodi kwika mutiani yesa kuda hena bina pune kale ku like 1 week alafu ndo na mwani ruhusu ni kanani sioke nono twa ntwangi yo bingo yani 1 week so atezi balawi
niwe sino wesio mana niwe sio manya niwe si yuko ya musithate muno ko ya isimu yunti sine veve kitu kimoja mwi ya kuma niye nako bandu betu amakongo lakini whether ni nela ni muonie ne bidana na chaungamana katanu malengi na tsemba so nota wa connect nota wa connect ya zetu nikendie ko nundu balabala wa usu odina ko na ino nekalangi mwenye siwa mweyu ngoma bani ngamande mamkula wa endie yune kala unde sikula mamu ya tanda kwa mukamponi kapre nyanga adio momanda yune kala nge muta byambe ndo kare todiku nala wediku tukaye manwa yu ila watu sibetiku we akili yake yusu isia ama na mwana we ndio mande nyake niona akili nesi yake siamoni si yusu wathi ndesi okava ni situ ekala nake tumandu soso twendopyo na twesi wote nine loko mutuma nako katukekala na kena na muguna kamunenge fya kasio katwendopyo yitwe katumie ndu twase hata ni bata winyakwa nyakwa ndambi o accept yo yimituke baadaye we sio sioka newe sio sioka yeah after tameka yana yuda temuna dinu simba ndasi okaza kuda nunguna na kila kinongu ena umu bandu ane sio sioka na mini school une kala none unese yuko sioka like anazo kilomita kana tende na like 4 years ne ngokulie after wasioka kwa sosowe nundu ngona ithe waku no kiata wewa Josephine Josephine no natulokete reactions ya musese iliata tata ndai nondu na kindu kimundu ngiata tata wakwa muvea tata ndai alasima etha nona asiange thani mema no ndini wa mutwana ukiza kwithana kutaja kana sindu mbingi kwilio na ndukeko na athikula kwenganya ndukadikula kwinya kweni muthuku ekie nundu nyintisi kila makosanite na ntiendao kimana na nundu nini sisu siru sithia wa ndini wa life kila ndu ngianga imubani kana mamu we sio sio kamusi so nye tata ndai wondo ona ula na atio kola wane nangie susu tata okiambia ye wasoka mwana yi sawa sio ka school na wisoma na viti nya kwende ata ende neta lakini susu no wande watatangi batitaze yu wende kukiwe wende kuki kundu kuwende kwikata yu diku waambie kudiku utlanye masomo uliosoma na mwenye nini nende takili zako nikite na loso kanokeka mutiani kundi nondo ndukone nasioka awe abinja wita wendo asoso soso wakwetha no imbethukisi nienda wendo mio kindu so wow alafu zokenge kukulie iwasioka wathi weka mutiani mwamina ebindagiu ni kwate mutiani ya mina wa around mwewe 10 tamila mwewe 11 na mina na bado nekalanga ningito mpaka nele results lakini what's up with ya no kiwa sioka but ndo na nyama mna sekanete those sume seuma then ni mane ya kwa hivyo so twekala imamu you even that's not your mona you za no na dio mwana nene natangiwe ni kila 6 na whether ni na boya so you know na it's like ni that nini ya ni kia ni afunjiki kana ni anangikie the main big ndiye sinda na kwasiata nundu yuko mavinda the unonie you ambia kusakuda nuto na kuka na ndi akoka tukonana uketha no kuke no kana tuka tuonana tukala baba na mine school no ka Nairobi kusakuda na kwenda na kuma bano na ngathinga muona iweza kwithia that ni nini ni ethia ithivo na relationship weza kwithia at least ni ambia kwithia hizi ni become at least somehow tight ya weza kwithia yutundu yutavute ni yuko kila mundu dizinya kwa na kendesi mwana wake hivyo iweza kwithia ningona twambia othengiania mbola but weza kwithia nyine iwe ambadu nina wonde ningikulio makule lakini nya kwa tono ndia hata na akolwa ninyi na ni mwana wake indi mamuko menete lakini neza kwithia nda menete ya hiyo mipango ya ngai nambo kukulia ate onaka utwene so bikabo isiro ya DNA ko idai connected na story su yako okay not really but somehow no but it nondo niwezana inye DNA na inye DNA nye ngipapa messenger kwa kula kuyanu ngimiaka na DNA ya kuniele kubwana na ya Yesu kana ya ngai so nye kila na nengandu na mea eka DNA thitu undu mwana bano DNA ya kwa yona nasia ithenu pia eka DNA itu yetu ni thikata yona nye ithe witu wetu ni no but
no yona na cia bado bona message ngene kia nundu ninesi niyo sinatiwe ne thakwa na nundu niwe wa ithakwa na pende twe mama no ithakwa kwa thao nena that time ithakwa no kunda ni yanyu yangu igwa cia unwe mwana wakwa la wambe unwe mwana wakwa wambe iyo kuthani kala ni kula atumia ande twengi akamba ndendo miweta ngewe na umana ndona humana hauna imukamba na wewe nusu nena kasia ni mumande makwa mambe na inde tesu kwa that time nuna imunindie le warare mani zwe anakunda yasi una yasia na ndika amalecha na esoma abike balawe ukwenda akase ni nanye kisomo so ndeto sini wani proud kwiwa tata yasi so nyongwase na mamu no ndia mamu akeso kwikata akeso kuka nyimpora tata ni wetikilika na ni mwana wake na yuye itwe zija nazo neba nuna manira rama ni shata nondo inise kikamba kile kintu kumachara nde yasi abantu bangi kuninye mwana wake ula wambe so ndeto zini newa imduthia muno kabisa tuketha si mzee usi ndatine hawa usi maketha swandaye ya tata mwatito anza nino kethia piu withakwa nino kethia piu wikawala sombe uwe mugethi bini mwetu akweba EKAI TUNEENE first born ona kwende gwa amwe ukithia first born thini wa musi wako yes ona kwa makwa tio mwisi ni first born aya tu first born ona makwa tio mwisi ni first born wenu kwa mwika ndo mwika M-Pesa ni bado no nitumia M-Pesa nyeyu no matuma M-Pesa kwanza netha ndena kindu nimea matume M-Pesa M-Pesa yako ni open bo nimeendetwa muno ona kwa ndikwa maitha kwevo yana kinelo mwana tata ntina kindu with our shares ona ka M-Pesa nako na musi so mashabiki maitu ma EKAI TUNEENE umundi tuna mundu kwitwa Josephine tuna Josephine DNA kana Josephine Ngangi aende no share story yake story mwe ina moyo muno iyo na moyo at the same time pia iyo na cheva but tio mwene ndo wende aende enesa kwanza aende enesa pio no bano be mundu we mashabiki bano maende ya kwasia nitawa umwe bano etawa Naomi Ndolo mwitu atata esia I'm watching from Kiserian wena mundu nge bano kwasia nitawa Kisilo Benson Madam Josephine kethe kamuno kawala ni kumusie wena mundu nge bano kwitwa Kevin Mulei esia kutoka ngaka yakwa ya Nzombe hapo sasa we kede kapio asu mashabiki kabisa mamusi makwise na saki mambesi asi nundu kuniko kwito kuniko hata ukila madhao lakini bado yuwe okuka na iwa chenche uyokuwikala musi ni musi ona munga katiba musi ni bosi aiwe oh yes so mashabiki maitu ni ndamu ithe mu confirm baya mashabiki ma Nzombe ni ndamu ithe mu confirm baya kana imwona mundu kwa Josephine kendo ise kwithia ne twambe yo yusu esia onata tutabitie nundu saingi no wale ututabia lakini comment section baya tafadhali mashabiki no mwithe mutu atia baya Twitter wa EKAI TUNEENE ikendo ise kwithia ni tunena ndia bamwe tafadhali tenda utie comment ya kubaya ikenda wese kwithia ni wakuja mundu kwitwa Josephine Mokolio ikenda wese kwithia ni twaendeano mumana keundeni na ni mutabise Josephine wathi katika YouTube channel yake no kwithia amwinite mbathi mbingi muno baya bena wathi ni mutabise baya wathi nendete ni wa imbekane sawita utivo ndombo tukwatia kalwathi kauma kautivo yani kalwathi ka ni wa kombekanesa niva yesu telete ni kwato tivo wangu anevoe niva yesu nikite ni kwato tivo wangu anevoe nyona kwa Yesu niva umundi nienda ni kwato utivo waku nikenda wise kwithia ninavoa so wathi baya katika YouTube no kwitha kwatia wathi wa mundu kwitwa Josephine DNA wathi witwa utivo na pia be wathi unge wiba pia ukwithia mundu kwitwa Josephine amwinite wathi witwa jina lako Yesu ni wathi ukwitha pia ukwatia baya katika YouTube channel ya mundu kwitwa Josephine
wathi we unokwithia wathi ungimekite na mundu kwitwa Rose Muhando wathi witawa Arise and Shine nikendo wise kwithia bau ni mwelo namba cia mundu kwitwa Josephine na subscribe tafadhali na leave comment ikendo wise kwithia no mwa encourage nundu tio mwegwa mundu ala wesilie tafadhali duty your comment bau umwiane encourage umunenge umuthuthia kwitwa uthuthia mundu tiwo yeah. So no mwithia pia mwatie wale katika social media handles etawa Josephine Gangi tiwo katika Facebook Instagram Josephine Gangi YouTube Josephine Gangi yoyote TikTok Josephine Gangi Is TikTok ina mashabiki maingi mno by the way ina mashabiki maingi pio so mashabiki maito twithe tuona mundu kwitwa Josephine TUNEENE baya katika YouTube channel yake kenda wise kwithia tukunite maundu onesa twikala ni bamwe ikenda wise kwithia watu nenga keta wa kokelo mwe nye kwanza ni igwa tasusu wende no nenga iwe sindu sita wambano susu wa kwania pio yani nyinyi ni igwa tanina susu uende no nenga uende no mbania wano so mashabiki maito tuende na sana mundu kwitwa Josephine TUNEENE. So Josephine woka weka class kya nyanya kumabo woki lobby kana ni waindi high school sombe na mina iwona sio kai lobby okay. maisha ma high school mailiat usibi twasnikia by the way pio kabisa onenyu kungangana na alafu sengi kulungu school yeah niwe si one thing na somie na maisha methi na nundu mbesa si yaikuo tata no kungangana na kwa na ni class 5 tata iwatwa yikibet kingi okay na master mother no alamwe yeah you sa kwithia tata no konsopia but step mother sengi no kukinangia sindu imwe ndia kakinangia mbesa na you sa kwithia na sengi ne wethe mathina maingi lakini soso takwa no ngana na kwa pio no ngana na kwa pio keza kwithia you that maybe ni mbesa ikwendeka na school fee na maybe step mother no wakinya pai mbesa then ni soso enganga yetu kumaiba luenda kwanza ningulikana kibetikini chenda yake kwa mabia ama mwako kadia akakuwa dhani bandu kwa akadia akathukuma bu akakwata tubesa akatwa skulu saingetha yu alimu singino ko thaithio maybe principal musiko bona we wipo aithia tukoma kibalua na yasenda kanewe imbesa mumanie ba ila sia mwana we after tata atwa kibeti chake maisha mayethe wa mema sio muno ina atesiwe muno pio na saingi na kueteswa maundu mabungu ngavua no kana atangi wani class 6 bado asakwitha ni ngomba tuko ikanisa nundu andu makwito maesi ngai mona kwa chama ikitakwita ndi kintu usuka na chichugwa gamba koso kimwe kiitwa ndi ni wa metala andu makwie background ya kwito the iluna ni lawe ya masatani ni monena so mondo amakwika ona ndio kwitikilia so nanganyie muno na maisha mayai laisi nanganyie muno na nabike bandu etha ni wona kwiyumia thayo nundu inona mamwe wandie yune bakingana tata no toyikebeti kingi maisha tiundo yumende nona ma change ya sindu cia muthembo so ebinde mwengu likana kwanda nenda kwiyua na athi bandu na kwatona ninyo kamutini kwete kwithia na seno nikito kwithiumia thayo tu nilie nundu achao maisha ni maki nundu yu nyakwa ndisi kuwaindie pai mundu enda mboni nyakwa nikitaiwa ukie ba musiko wakati ni wake na nilie nundu achao so no iwa maisha makwa ne mena muno pio na nona ndunie pai mundu ro nombenda but thini wa hali supu ni bona okie na atangewa hata yini na atangewa na mananga iwe sakira isi ndimu at least na hiyo edha katika familia ya ithe waku ndaina yani meaina background yesu ya Christianity icha ukiatumia utake itambi yesu ya kwenda utangiwa niweze katika family yesu bomeende tobo wotangiwa icha ukia drive ye kila ni drive ye I think pe mwalimu umwe ni primary weta wa Patricia
twapatusha kabindu wa mangi mwalimu siwe mwalimu akwa kisungu na ipa nitwe mwako thao ndabyo yakalanga akaze ndimo mbete mweke nasoma nesitwe sia mweke so na ine twanoka hembea ikati ikia biti masomo ni soma na biti na twina nese okembea tutinamya story na wikale wese ngainoto na kura yu mama aimutangie pyu na boya pyu na samu ndato na avia kebingia bandu akaboya so ni twesi ni mutangie mwalimu ya kana na kona baadaye twemine mbia na wikale wese ngainoto na kutethia na maisha la mundu kwa wese ngainoto na kata but mona ntesiani some na bidii ya bikibandu so mwe kwetabanwa crusade pau kaspon kwa kitu kata akawala paso mwe atabanela watabanisia ase no kwita otacall no lo kwiba yendo tangiwa na ya methi be mengi monona na atimbe na ase ningwendo tangiwa na kale tukanini so nyina atina tangiwa na nungu tangiwa kwituma yesinkai so akita kuita ndi ninisu alafu kutono kwa uwa wamba doki kalobo yukwitu kwa yandu alama tesinga inda yani uimuni kabisa andu matesinga na kwa hine na atangi wanthini wa musyosu na ni musi wonde wo mauti witu wiwoka ninyi na zeni na atangi kaula no kitiwe ilika na chuma kila chati soso kyo numali kanisani ambwete iboko kanisani andu makweto boya kanisa usute soso akwesi hapo na kiboko akuyodio kaithie ndibwethia ni waninuke manzani usu ni wewe ni kanisa wakuya nena alikaika nzila siata wasi akuokoka that time so na bwiwe mbe wandu alatu yani natusoma na mo alimu mobu la mama kanisa usu yani aibu andu mobo ya maza lute mambo sise sinema ya modena na ko nanu malete na ne wandika ko leba kanisa ka na gwa na negwa ho mwike mono lakini baadaye nimezio manola na dhaidhano nundu fisi wote ine no kamusi kila muno na ambita ngete kanisa ngaini wesio bandisha family tu Hey, mashabiki maitro omunde tena mundu kwetwa Josephine DNA kana Josephine Gangi aende no tunenga story yake story ina moyo muno by the way nyina mwe niende akwithukisia wa niwa tasusu ende na umbania mbano so shabiki yetu tafadhali nendolike katika comment section bala nkienda wise kwithia uende no tutabia kana withia ni watu tabia uende no twilwela kuma bano niona bena shabiki wa mundu kwitwa DNA kana Josephine eta wasila Emmanuel say hi to mom Josephine nampenda sana so mashabiki bano meoneka ni mainde na maende no twithukisia kuma kundu kwi kivathukanio katika ukamba witu andu makitwi niona bano mwi locked in ingona mundu kwitwa Ana Mulonzia naona uko locked in naona mtu anajiita hapa nyota yao tafadhali ketheka muno yes locked in kabisa andu ni ainge pio maende na utwelo la kuma kundu kweke bathokanio so mundu kwitwa Josephine watangiwa na wesela mundu asumonde na wesomina skulu na woka ilobi wokie kula kuyo kuka Nairobi kwakwa nokie pe pastor mo wetawa Dominic na pastor su no one stay in Nairobi that is wife wake okini wane mana kwitu so mo kama asiani no toke na mo no ketika loko no amine ka college we ana join homoka then amina na kwa mama nduka college na kwa ni join so it was nani we simu sibe ilio uba ngethe chu ngono ngusise ngethe onia dano na you rather ni kwenda olia but nali kana ni class 7 pe ngoma kwa ndemo eta wokiambia neka na masomo na pe mutumia omwe ukwenda Kibeti enda aniorganize yetu awewe ndaye mutumia yoki mwana ati yesi ni mwenda mutumia nundu that time yeda ni mundu wa mini school na yeye mawiyani kwa nindi ni class 7 kondekana
yuna sisi angozu na iwa mwingi mono yuna muhulia yani iwanzi sia we iwono na lito kotwawa na iwa mwingi mono angozu na mumena mono na iwa ayango wasaidia ango yu asidi ya mam na iwa mwingi mono na wese yote monde wo no ni katu kakethanya lakini ndethe achikila wanda bisi na nyene iwa wona you that temula no kipaso so that is mama so asimu ka pastor yes dona tilangu ikalanga ba undu noni ngetabwe kwanta ile bila none na muni yuni na bie pa ndi bona nesa ningo nenga na cyabina na kifuni kunanga na wako mondo si wa mwese utwe wana ngone nengwe nyendia mwese ya mwese lakini newiye wo mwike mono nundu yuno ni ambo sata wete yeah so nyeno ni langu ikalanga ningo ikara ino kanise na mama swi na kuona robs but you know kamba twetha maisha tima si muomo yeah bado kuona maomo mundu mute related nake kana mwe related umbali kwa ubasa lakini sikuwa bado kwa hiyo na maomo ma maisha makiwia kana makiwia no katweka la ndio ini nongo matethesia maya siana maina siana so saila madam wathi maybe school ni wati waba na siana ninya na atia wabu na siana ninya na iye siana isu yose kuda no mama suno kundethesia obebani yose kuda ngwa bino se bado na iwa twathi tuyoka kumbali yose kuda no kunenya akanye ni current but bado ni wo maisha mako mateneza kwikala ndo ngwenda ni wa maisha mako mateneza kwikala ndo ngwenda na wibo weso kwata wia kana waumie bo alika studio kalabu mama so amina ndo atalichwa ni amina na kwa na adina ka college na soma na amina but you na amina we saidia we waza kuda yube mwana songe we wa kanisani naambia kwe wetu hawe mwana sosu na keno ne mukukute inye iwe dia mwana sababu iwonie dada iwonie dada 35 na kwa ni ba 20 yeza kwithia nyeno na hapana na because we yota bado maisha maambia ku maingi nuno bado nineli toto wa nusu na kwa ndikwenda lakini zingine si adumeka na ikula pia ndukwendolea ndo ndoko sia mundu iwe ola andasimithia no mundu twakia nito nake thitha ino kulasimithia muno ugunitishia sio mwana no mabuna ati ainekala kwa mundu ngi bado wa kwitu we bado ta maisha ni momo na ambia wanitwa wani mundu ambia ne kumbera wani mundu ai mundu sina kusiangethia hapana uno no monde kila mundu akila sio hakuna wife material yani ndo na ndo ngina ileka in life naonekana analetwa kutwao mundu langu wanitwa wewe ku mundu na miaka 40 nyendineza ona dineza uswane kindu cha kutwawa na iwa ni mwana nake saizu ni wanitwa we yu nisani we iswane zo na ndezo ndika inde ila na leile nelika nazo omwe na lungilwo tuku saa 6 at that time ne kala kibira usiya kala kibira itu kala kibira na nisi kibira twamino vikambesa itatu andusu kumala ndaithi anu tuku mwelo wawa na lungilwo saa 6 tuku na uwa muno na kwa chana ino wandawa no konywa ikwe bado kila kintu no ngati akiri kine kwa chambu visa muno ndu yumundu tu wambikanisia uyu ayo mundu nona wethi kanisani lakini iwe thia nona ngwa nai nona misia dai wakwa na niwa ngo yakwa ta mundu ya umia mundu usu akulungisie after akuyotwa ni mundu fulani na yula na leile mutu wa mwa kiotuko oka saa 3 ambia you before ino sine tukoma we wanomba ino tukoma we wanomba yunge tukoma we wanomba ino se ino mieba ino siro mpaka ni mande yu pa yondongi nene nati bado pe before ndiambete kudipe bantu bagine sio diwe yana lakini before unaambia tuna tukoma we wanomba na tuko ni tukomito ya nomba so ni tukoma we yosi ngetukoma wabamba sasa Evangeliyo mwayanda na yunasia yukuitu wisi neero maskini alafu kuyai mwako yuni tunomba twa tonikineki nyiki tofibada
kwanza ndikana asio mwalimu witu wesilile na kukwitu na kende sikwitu na asemba nevi ndanda kama ne kana kunipo bethi ya kwitu ila nevi na asemba utathi kwa manambia ngulia angulia ende Josephine ba kwa na mwa kune kwa nimba witu usibaike naye muno pio nundu yeah ukomete wewe uko kakuzako Andari wezo ndi mwana tidi ana. Jami no manda bawe mwetu kwache kuyana. Loko kuza kwako. Yuna komana zoso ni mkwati lelo. we Shabiki itu tafadhali umundi tunamundu kuitwa Josephine Josephine aende no tunenga ka story kake kaseo muno ka mwianile wake so tafadhali twithe tuikomana baya katika social media accounts mwathi katika social media accounts itu imugutha mutu kwatia bala Twitter wa EKAI TUNEENE katika Instagram wetwithia EKAI TUNEENE Facebook EKAI TUNEENE walika katika YouTube pia no kwithia otwithia baya Twitter wa EKAI TUNEENE tafadhali tu subscribe ngome tu subscribe kenda wese kwithia nitwa tethania kana ni mwa tu support ngali kwesu kuma bau musio kingi mulike account ni ya mundu kuitwa Josephine DNA katika YouTube mwithia bau Josephine DNA katika Instagram Josephine DNA kana Josephine Ngangi katika Facebook Josephine Ngangi ikenda wese kwithia baya nitwa mwatia baitu na nitwa musupport katika TikTok tafadhali tuthi baya tumwatie Josephine Ngangi nikenda wese kwithia nitwa kwata ka story kake ka story kena mwenye ni thekete anyway no story sad at the same time no story ina moyo nundu tayari ngaini wa mumise ku mwasisa na mweni mwathime kwanza athimetwe no kutrabia kana be mundu we behind urembo wake onde so mundu kuitwa Josephine we nyomba isi ukwena ongusi imagine Iyo mbesi USA ethia you nelo koma ngwete susu ndodo yu mwitu nene vie ayi mwana si matharau muno oro si kwitro ndo baithie yu ikile komero okay wakuzo okay wakuzo ko ye lazima ko pya so kana ngomele galia na ngwati lila pia kana wise kwethia ai no newi mwana sio mwesi okieni watoso umana muno ina kusi nini mate mbali mama paloka na kuma sembete we yida nande kwe yu yani no wanomba na asia yebi niwese banone ile kwa kola pasa ndi kwiba wa niwese niba like ni the siena mama mina na komandele sinikata yini na uma yunu bahewe yaba echa na yuni ngua nele kwikata kuthukuma ibala nendi andiko ya numba andiko ngili mwa yana yune ya mundu sio akanenga silingi mana 5 mana 3 na mana 5 ekata etumia susu nasio kana amuya hivi tasio kana kala ni bindi sine tebolo ndina amwaye lukatumia susu besi ino kitaambia 600 na winenga 500 nikana nenge 500 ngisia kila kutumia susu hizo kila mmoja ya mwina amutumia shilingi manende na ngetua na maana 3 hizi maana 3 ni Mungu wa yu mapondozi mapodozi na mahitaji na Mungu wa kiatu we na yuma maana 3 tumeza ngwa ya mbesa siana hata itwa leki hesabu tusiki hesabu nenda bandu sikibele bandu betu ale ni 7 ala makibira ni mesiko nenda lini 7 githingi manda ka top that time trouble ya 30 bob madama ina 30 bob ngingwa ya 30 bob na ndo nakuwatu ili ka red na white Sayinge yu ilango endo match na yellow ndi ambiendere la we wantu nutubalukya wanga yellow ndikanite no wa red na white singi lango endo match ngika skirt ya red na katop ka white ka red na nikana no wao red ngeke ka black ulu ngi make sure loko to red it beka network bela kana weze kwethia na match ne la red fae ngika kiatu ni iwa niko kiatu kiambesa siana hiyo kiatu ndio dino wene tie kumetumba tete sawa yana na top ya 30 na skirt ndio kwatu wakusini o 30 mbao yuza hizo kwethia yani we na silingi 160 ni sawa pio neke yepio
ni sawa inombanisia mbese isu na iyawa na mwanda kanenga ambombanisia mpaka siesa after 1 year nona sio mwita mbese isu ina watu mabati ni at least na kiesusu kanomba yuze kwithi anathabe mundu anagiza koka kwitu at least nde kona ile kula tunomba itu kusewa mao yu maisha mande ye boyu muthenya su auye mabati na wa matwa ya susu yata uye moyo mwingi muno pia katulanga mata kazi ya mwana wakwa mwaka thino somera cia windilikana nona atoka athi lobyo twikala kangi mothi lobyo magenu babana chao mawe yokimu lakini usi nguma musinguka na robe kindu ndende mususu wanda bisi ambiye mwana wana wathi na ilobi wikala wezi ome mo ndemi ilobi ni mawe yokimu susu nake taiwa choma inyara no kilobi ona ndo bembe ndo awana membe ara nezi ome mo ndebe chao ni mawe yokimu kitu cha ndezi siwe dan tu de kana ndo ne kala ni serious ya ndenda mchezo andu masia ni mongia ome masia ona kanisani pala na lida masia we anasa masia usiwe kanina yake tumuke msaisu wilikana ndeto ya susu susu ambia ome mo ndemi ilobi meno kimu na nyinesi na ndezi ndo unumia ba yuanga mo nenye nona ngilikana ndo ya susu ya nani andethisi andethisi mun waiba wasilingi uthukuma nyumba waiba wasilingi ngili mwana yana na hiyo siku mawiyande uswata nyese kuma uyani uswila naambie kwiwa nini twawe twawe ningania mundu sina musiwe kuite yu mundu sungiwe na mbesa akatethia kwenyu na mimi hapana nyenize kwinga yotona kukwali ula maisha sasa bado no wenda kanisani no boya nenda kanisani ngina nuizi nguma msina imotangi ni kuma na atangiwa na alikile mwanga ine yuno ngoti kanisani but maisha ni ngumu maisha ni momo mpaka zengi unalia unauliza nicha wende nicha lakini yuka de wenga yadi ma pole pole tu kainde alako kaibinda yake yapika naona na yamo no uno ngoti kanisani lakini bado maisha ni ngumu yukuta ndo amanzia maona ingaji tukamunengo ngania katwa waningania maybe no change life yake ndi manzia makona ni bwathi na mwingi mu ndo umbenda we ndo umbenda yani mundu yanzisi weke iwa amena mana nundu unisi thina ni muthuku thina tumasio ona wesula nzione ka wosula nthuku no mite kundu thina no ka thina ni ungi ine ngwa netwawe ntikwendo twawa nona niyo munini alafu yakula mundu thana life yake akaze before ni zo twawa nenda kwika 1 2 3 you know say you we say there you maisha mabwao so kweli ine se kumabune wani twawe na alia somwe moko tuku saitatu mwaka mbambia yune ni mundu me wanena lakini mukandi yokunda kilite ndio nano mayo imwe mase yu whether ndo waningania yu we yu mala yu ba kwitokyo na wethi yani kiko kitumikela kiatumise maulunge nyumba nyandia ina ni athukumane za piu ni kwanda ndi mutio byo ko ni wanenga uya wa kundike buthia na mathukumane za piu nundu baisa 10 na ile saa 10 na mone na mukie nambie ku prepare whether breakfast yani sana sio twa school ngatwa maisa mukasaile mathima uyani nye kila kindu chondeni ni masobese kila kindu kimesani but ibala tokyo kosania no kumbia tutwa waninganya nundu umundu sine wandu awani wa yango wa madam yango wa madam usu wa paina wa mamba andikite ila mambi yetu awe yo madam apinia muno twa waninganya nenganya ni mundu ina mbesa akatethia kwenyu sina no andu mesi kwitu bado mayo mamusi so ni mesi kwitu mesi ndo na yetu ni ndo ameta mathina imayona yu mundu wandu anu ni mundu ino kwati akatethia family yetu ati nyenale na menye nezi ngaini wewe utono tete na ngayo nakona ambadi ngambadisha family yetu yuso mundu mesi okayuse itatu ne wo mundio maundu ni mianata neli aitha ututabika nanu waningania tweko tinda tumwapete tumwe yako kumbe mone makwati omwe etela mamunenga hopes mamunenga hopes so you tutabia ndo twawani wetu muthaci nyen nakalangile tena mya usungira ndo mamunenga kwa ndaya sionde nye ndire tutwawa kwawo shu na mwewe mamu ni kwate wetu waningania ndwa lasimithwa ni mundu kondu na kwa kiu lasimithia kwikata ni kwate na mutabisi na mwanye ndire tutwawa la mwangolie na mutabisi kuwera mbadu mwendo ni lasimithia nyendi kwawo ndire tikwikata akalle maginde chene wa maundu ni mianata
etandu utawaningania sa sindu cia kuno ikata na ngwacia ni ngwe na lutwa kwanza na umalwe ngi nange 18 na usiwe kiu yue mundu ume na mundu ai mutangi kwanza mundu monene brother etwa mwana asa pastor yeah pastor alongia londo ni wandungilie na naenda kanisani kwake ni wandungilie na sukumwa pure kwanza ameki sure na I think nange 18 na hapinga ngate you can imagine kibira ula lives ya kibira sasa no kwita kana walungiswa ni na ni dio ndongo ila niekete na mabi kana mabi uzali unaweza na meki ya lakini une wambi photo na kama twenda kunena na ku Josephine hene the yane kalandi yitu ina mondweli tukwenda kumanda balawe no twawaninganya ikana ndo twawaninganya ina masungia ne wa jumondo nele ndo twawaninganya kumala nyina ona atangwe yona ndina zangwa ndino zichau no malwa na ndina ngwa yambebo no malwa ndichange 18 na pinga ngate na sio ka kibungu na mwandu sima komete sasa sio tu sasa hapo makomie pio na sasa no mikora ikunza mekola yukuweza kwitha yuku kathauka kwandokela kuambu batiti wayo waminwa kwisiona mundu nukwizila gwa idaka kwikaniyo nai akakutemanga ako kwikanyo vituko kwithipira kwitha kwili na waindiko na yakale bunambe uambu be imathebu ya yebu bakube ya ilikubye nziro ya gukoso gwecho niwe kindu chambia ino ijo banoka kitokwa we wake yunya kwi wotie unangangana na kusoma yuni woko ilobi unokie kwa mundu maybe uko na kautethia lakini yu maisha bado pale we you will yake ukita kwijo ba maisha mako makandela na iwe neza kindu kicha neno lakini kabe ni ngwenda kwiza na iwe kindu kawasika ngika ubali sana kaambia na ndukeyo wani bamwe na kunyene uyo wase wambio ni bamwe nako na hiyo aya yote ni mapito nakola ila nakolile noka nasio kengiti na kuita na neta na neta uzi ni mabingia mathio kama wata washtuki hiyo ni kwenda kuya ni bunge 18 no madam umwe we wiengwia weta wa Agnes ngaya mwathime wewe wiengwia ila wewe wiengwia madam usio ko bingwa okata bingwete ni wisi kibira ndo bingwa ngangetio so Josephine mabira Josephine neteka indi wikatanda nama kitambo mbinguya tu ambo mbinguya hai wizinda kuelewa yu abingwa alikana abinga metuke wizi no biko kalikanya mungu ila nalikini wangu liende chao yini zini ite ambia bindi tayizini vivie ekito ngwa atu ni vivie wizi nikalenda mono ne kalela like 2 hours iko niwe yitu endie yu analika bunomba yu anguli lina nede kai mweleze na mwakwe kwa na mweleze aya senga mono ndo yuze pela ishimeda unengeta mono yu edani masenga niki kwendi unike weki wo na ende bimana nga bandu nakoma mpaka yikwacha wow so mashabiki maitu omonde twena mundu kwitwa Josephine DNA kana Josephine Gangi iwe twinake katika studio cia EKAI TUNEENE na ende no tunenga kastori kio na moyo pia lakini kio na cheva lakini nyie netungia ngai muvya nundu mundu kwitwa Josephine ndailie ulondo wailie evindesu onethe wale yo twa wa jamaa usu anyway so mashabiki maitu bano niona maende kwitha me locked in kabisa ni waketha ni mundu kwitwa Imani Mutuko yasa ni salimia sana Josephine mundu kwitwa Imani nitwa kuona Imani bena mundu ngi bano kwitwa Lex Aaron nitwa kethe kamuno so mashabiki maitu tuende enesa so mundu kwitwa Josephine itwesi winasikiza tunes katika mbadhi siaku maybe ndo ambao sia o kamera ikenda wese kwithia mashabiki maitu kana mashabiki maku ni wa matabia meki skiza ikenda wese kwithia mwisho wa mwino twa kwa toki ndo within ni wa simu yaku ya kwoko udibala wandika message yaku ya kawaida wandike skiza ni SKIZH skiza uti space ya namba temwe no yandika 5 monza 0 dandatu nyanya 1 5 nende wetuma kwa 8 1 witha wakwata skiza yakwa skiza ya wathi weta utivo yeah. Yes so mashabiki maitu
nikenda kwithia ni wekia skiza ya mundu kwitwa Josephine DNA wathi wake witawa utivo ni kwacha ni utivo wa Yesu no uthi katika SMS uthi baya tuandika utumani wita utumani mukuve wezi matukani mukava by the way ne wese twithito twikalania na mundu witawa wavinya wavinya ni wavinya wa muthiani tafadhali madam nitukwene we locked in so anambiye nibundise kikamba na ning'ang'anite muno by the way ni sawa tu so mathi baya katika utumani mukuve baya mandika utumani simuni mandike isitwa skiza ni SKIZA matie kamwanya bau alafu makwandika 5 mwanza noti dhanza tu nyanya imwe 5 no nisio kelenge 5 mwanza noti dhanza tu nyanya imwe 5 na muituma katika nyanya imwe kanela itawana kisungu 811 bau mwitha muyosa wathi wa mundu kwitwa Josephine DNA wathi wa utivo taskiza tune yaku umundi twendene sana mundu kwitwa Josephine kutoka katika studios cia EKAI TUNEENE na aende no tunenga story yake story mwe ina moyo muno tafadhali comments nienda kuona katika comment section bana ikenda weze kwithia ni watu tabia wende no twilo ela wenga liko iba na pia wese kwithia ni watia comment pia wese kwithia ni wakulia mundu kwitwa Josephine Mokulio tafadhali tukuli Mokuli ikenda wese kwithia ni watu sungia tuende onesa so mundu kwitwa Josephine madam ni woka kubinguya wathi ukoma kwake kwacha mekala the same plot na mundu suwa kuandikite na yu kioko azima kuandikite maiguo komie kwa jirani meigua komie kwa jirani wetha meigua ivu imambita mwa pastor no nalongisie mambita nongo nene we kwacha no namuka ni 90 numba bado aiko 90 bwe na ino chei mama kama thene wa chei nanye na uyejina atiana asoka kwa madam usu nanye ila mamuke na ine kwanza ni monyo cheiwe nyina abika na otike uye na dikana meywe nye ni boyo kwa ndaya mukito kunenga mbela sia kwa kana ni kwa tikiti ndo nakwekata kwanza ndika nandete mwe na atabiwe mundu siwe kumali ambeye nye yunika mundu katiti muno kwake na isanduku yakwa ni ambesa nini muno isino ndolanda bisie naiwa ya no mali yadu yangu enda kweyuwa naiye nemena pio ata mukiende tweswe ngumali hai nekulia hii wekela chuti mwaniwa ni islam maisha ni mau nundu baiki kosa nako sa nikitakwe wetu awona ndeleile mathi manywa wamethia maende no nyochei niende ya kuimagine mekite chei chuitwo ni mundu malalungise wiyo that is so sad so sad kakai nzuki ese Kitui town niko tuned in kakai tukethekete muno itwakuona shout out kethi andu Kitui muno no matavia no tutavia kana kwinesua kuno kwanza kwinesua mwingi muno so makunenga mbesa kana makwiye mambia mayu nenga kama mbothi nimekuka ya wiyo but ndia atinda nombe suwe ni wa mwingi na adikala na ku nzana kala no ziniwa ni menye pio ni sasa isu na tunanyoche ndilekela kendo ifu ndilekela kendo ndia na siendo sio so ilama yu ni kendo mothe na asiai lekani no wenda wanu kenywe nikitokwa but na ino wewe ila no iye no kala kini ni mililite mesani na iwala wase wambienge ndike yuwae wawite ndawa ukyonywe nenda unyetu nikitokwa ndo ni you ndia pasa no tonombika kiko taki ni bangi pando no tethekea lakini ni wase wambia nduke yuwae ni vindesu ndo ya mundu tonyo kunia simu maybe wa kunia mundu dino na ina monene piu ndia ina simu number 2 ndia share stories yako ndia share
ila jana ndo na bitokita ndienda kutapia ndo niona ni aibu ila ngudi na yona marafiki wa mna church bado watu aiko imwe ndo no kudingana na amwe but yune ngukea imara bula nena ngina kino swa wa mpingo yene kome wona mutabangi sio uwo na mwani kita angu na kitumini cha wekiara na menye nikita kwa wetu awe lina marafiki langu andwa ima mwisi mambia hapana ona kwa nyo madam ambia ona kwa tinye ndo awani wana madam ya mkuko tenye ambia ona kwa tinyo sio ndamuitikela mwandu kwa tikeleza niki ona kapo kitaire ukitwa manda ukundu kungi wikati no wikati na no kwata uya mando bantu bangi wikalange na we tukumandisia uya kwata we ya so la main yela nkwenda kuiwa one yeke bula wasi ambengi ndokayo wae ni pamona aku hai na kolenda ndawana nechere kana kola ila mo kiewe yo you know na mimi mane ngibesa kwa tida mekwenda makwata tamombete weke yo nini nyina binjere lakini uneka na ukineka la ngobu jami na mwai iwo no kiende ju mane ngabea sia kwa neba nga yuko twaya zosu mabati kana akiwe yirula nasi okienye no kina bi na manda inomba bantu bangineka la nyina mwetungi you after wa mina kwa kia susu iwa kia susu alafu wasioka kono ilovi banu bena shabik witwa nyota yao Asia kweli watu wamepitia mengi yaani mtu anaacha mtoto na mshoe anampata akimtafuta na mkumbuki Josephine Osavinya. Amen, thank you. Etawa shabik wito munene witwa nyota yao mundu kuitwa kakai nzuki Asia so sad but God is good. Amen. Mashabiki maitu tuende na mundu kuitwa Josephine aende na share story yake bano. By the way mashabiki maitu you're very lucky nondo eno niyo story ya mbe kana story ino ya umundi ni exclusive yani nde mundu kuitwa Josephine ndamishe ya mundu ndamishe ya mundu ino niyo muthenya wa mbe ko uni mutabizi bano mukakwata ila sita exclusive so tuendo the break banini ikendo ise kwithia nundu niona babe mundu watutumia mbesa sia nyatuo tuendo the break banini alafu twasioka wise kwithia ni tuende na mundu kuitwa Josephine ikendo ise kwithia no twaendea no mumanya kiundini so ikalena na itu tafadhali stay tuned comment section ba wise kwithia mutunete comments nesa comment bala mutukulie mukuli mundu kuitwa Josephine mokulio mumunenge encouragement mumuandikio mundu mumutavie muende no mwithukisia kana muende no mwilwela mwengaliko eva so mashabiki maito twendo the break banini nitusiokete ngai amwadhime.